Emotoka chikija cha Agumize chika icho bakwita sevo van abo kuba niyo yazire zire zinde zinabe ninkora mwenu tukajikubya erya sevo van. Emotoka yabanize gukorwa ikeriyo mwebezi w'ihanga niko tukwatira hamwe Nkaheza technologies okurangu twayire kumwebezi w'ihanga ngo umihanga yeye harimo ahitwa ikire arungu wa science and technology. Ejine motoka ya musanzu tuina ambulance tuineji Kabangari tuine na nenche munonge ya sevo van itarantu kusumu karoba mukagireba motoka ya akozireyo tuine na piki ecosystem. Nje nashanga tuino gwitavu nje nashanga ngo tuine echetengo nka Uganda poorisi tekusavingaje niyo in fact niyo mpaka ndize kugira ngo poorisi neriye nguzi tubine byo kukoza abo kuba motoka eziba kukoza nka poorisi nizigure sente nyingi nushanga nka district yona ni motoka emwe ningibi so niko kujana steka tekweje ngaje nti tukoreyo buce bugure sente nce kandi bukucharginga then at least buri police post yabe ine akantu nkaka ninga kamwe ninga bubiri nibasa kushya obuheereza omubantu then ushange twabasa kuturu mu ihanga rungi tine kamigano kamani ne kusa amashanyarazi nyine batteries na coils zinazingire nizicharginga omunzi kwa tomurro kilometers nkaga n'itano ba charge mwene kucharginga no kusa unity emwe kandi umushahisha mbwenu nchini hobuzuba kugira ngo ko kubanoza Kampala chikutwara chikostinga munongo kusinga wavuga amashita kunka ndiyo ni ndwana kurango natunga sorazi nazigezesa nkahiguru kurango wasta misaho nkasora nebasa kugira ikiyayongera battery yawe then kuchikuje kora cyakora nkija kutiyambira kimwe mwene amakuru munono uvuga srought kandi kukosa amashanyarazi. Tambwire munonga bukuba recently mukagirebaho kiruhura aho tayo mikoro ya General MK abo kubana indi umwe fans beye kandi ubwire buringwa mbwenu emikoro jyona kandi yo tukazishaka nkabasa kuzana kampana yo ninzayo koza emotoka ejikonka nteganiso umuhanda no charginga ucererwa udrainga usanga wayenjero urire no mu lodges mbwenu nkabe ni shawanya Uganda bona abantu bareba ishaheji mu muhango ogurunu gore kwa ngo bankwatireho tugeze sesoras tureze tandakose kutungeze kwasa kucharginga for slout utabase gukora za short over umihanda kija kutiyama munonga nkabanye n'ikiroto umugara ganje icyabe nicinje miserezo kurangu nabasa kwegita n'imyeta abandi twabasa kure motokezi kandi twaziteka n'akatariki ihanga abo kubesha ejo mu Uganda nito abantu abagure piki yo mu cyayi n'imipira 3 tukugura $9,000 kandi hati jiyo no kukugireba ekozwe $5,000 mwene tekateka nkuna konyambiro kabe ne basana kukosi wa $1,000 then umunya Uganda gitunjira $6,000 kiretera yatumye ntasa kandi gikora bingi okusinga yabari amazina Nkaheza Joseph kandi director wa Nkaheza Technologies Limited aba cooperative mu town ya Mbale.